musidɓe tedduɓe gonɗen koye lewru rabiul awwal, enen mbiyata lewru mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam, koye mayru gonɗen. yama taw hande wonɗo woni jeetati, yama taw wonto wonde jeenayi ala hasabe fodde jiyanɗe. lewru rabiul awwal noon ko lewru mantinidu ndu ganduɗa e nder l'islam waɗi hen kewande mawde, waɗi hen hawa hunde wande fayida, saabu koye mayru jibina annabi men woni nulaɗo men biyeteɗo Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi. koye nduɗo lewru o jibina ko goto e annabaɓe ɓe Allah waɗi hokki annabagal, ko goto e nulaɓe ɓe Allah neli. ujunnaji temedere e ujunnaji nogas nayyi annabi e fodde ko winda e bindi. Allah waɗi ɓe dokkama garatuji nubuwa annabagal. neɗɗo no wona annabi taw wona nulaɗo, kanko Allah waɗimo annabi. o limta kadi e nulaɓe ɓe wiyama ko 313, wiyama ko 314. Allahu a'lamu, Allah woni gando, omo limi ɗon. e nder kamɓe 313 walla 14 ɓe Allah tanni hen kadi jeeyo ulul azmi en, jomiraɓe pellital. wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa bin maryam. woni ulul azmi jeeyoɓe. woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, baba ibrahim, annabi musa, annabi isa e nuhu, annabi nuhu. ɓeɗo jeeyo. kono eɗen gandi kadi ɓeɗo foof Allah hokkimo garade dowro kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. nduɗo lewru noon ko lewru ndu o jibina, waɗi kewanɗe mawɗe hade makko jibinede. ko kewno hen no heewi, kono ɗum ene yaaji, en barkinorto hen seeɗa tan. eɗen gandi hade makko jibinede maale kewɗe peññino e aduna he, ɗe ene peññina wonde omo ara gila e mumen toon ha e leɗɗe fof kaali wonde omo ara. taw annabi isa kam beltini yimɓe wonde ene ara caggal mum annabi biyeteɗo ahmadu. eyyi yati min badi yasmuhu ahmad, jahatu suratu saffi simore wiyete noon, ma taw toon kaɗo haala sallllahu alayhi wa sallama. ene luura noon wiyama ko ñande 11 jofde 12 o jibina, wiyama ko ñande 1 o jibina, wiyama ko ñande 2, wiyama ko ñande 3. ala kullin tarikh histoire kam waɗa luural tan, kono to banggue tongugol ɓuuri jiccude ko 11 ne jofi 12 lewru hono mawlid ko nden o jibina, woni rabiul awwal. holɗo jibina? o jibina ko wuro ene wiya makka. hol diwan o wiyete ko jaziratul arabiya, dongre arabeɓe jaziratul arabiya woni sharq al awsat. wuro ene wiya makka, ɗo o jibina. hol lewru ndu o jibina ko 22 avril 571 walla 570 caggal annabi isa nde jibina duuɓi 500 woɓɓe mbini ko duuɓi 500 22 avril. woɓɓe ene mbiya ko 600 caggal annabi isa, jibinede annabi isa. ala kullin ɗum fof ko luure tarikh en ko mu'arrikhina en, ko nden o jibina ñande altina wonno ɗo makka ɗo sallllahu alayhi wa sallam. holno bammakko wiyete ko abdoullahi bun abdoul muttalibi. holno nene makko wiyete ko hono aminatu bintu wahbin, noon nene makko wiyete. hol leñol makko ko arabe sallllahu alayhi wa sallam.